Karbi Longri PGR puthak Pholoni Revenue Circular sahe madungalong kachisong po nini kecho. Karagaon Rana Bastia long drugs pen inut ahok hia pherang ke pen bangke thomatum rai komsai kiari deng kachingna. JAFA ke edisia tumpen Global Excellence Forum Award surini ra inkoira plianong ke longdun guru sartimung ahem kahum ridang. Inut sika kropi boy thalang so medical an kisu kachelang damahot expire mate arni ke partang adawai nang ludun rong. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta long pen samyu jang terangpi non arjui kha Birtang tonpe. Karbi long PGR long lia long aron repen kidu kibikicha sotuma phan tharli vek nang jibu pen Karbi ratum thur paksi set prong set pen chisong ponlo. Bonda ke isiatum hai kuralang pathilokamat PGR long tharli le reklo. PGR long ke tharli litti kachesong ing tonti pupen Karbi lo charlia song atum chipatir pipon along break jam hamphanga song lapen Karbi radatum chiturunsi kedam tangarni nijang Karbi long along chisong det pen puthot Pholoni Revenue Circular sahe madungalong kedam tang chiti ni phai kriser kep arni pen kachesong chengpondong laso kachisong along kachitudun atum ajota hem jedam desi kachisong along amat sangkoksi chisong ponlo. Lot kacesong pantang nang mo. Lot kacesong pehay nang mo. No eviction. No eviction. We won. We won. PGR tharli litti ke Karbi long angkang pi prek jama dimalong chisong pon bompo lapen PGR long ke dua tuma phan men mati angton atuma phan ke men ke tharli et un elu bonda PGR long ke dua tum ke aron ateng pen le ke do kali pusi ke isi atum penta ke tharli ja phan alu pangdak pon elo tangte ke isi atum pen lahai PGR long ke dua tuma phan vutarli salong amen padu thubom lo lapen kaching thura sai klempi thubom lo lahai anta ington et nang poke pusi litson rong pharpen ning jepon ding konjila bangai Karbi long kang pisi non ni phai ko ra phola pen ko ra throk bangai dong kamuk dong mukak kalong sala daksi ni phama kada to pon po lapen det hanjang lang so do po lapen bolong komaji haro khat men jenglok dipu lapen lijang Karbi long samada ko that lang so hamran pusi prek jam Karbi long atok anu tala bangso kache song bangke palidam et pot he non long le det bangke tum take party da chipunang ni song da chipunang ni pusi puche song mong bomlo se hala so kache song long bangke tum prek jam chatai ben ar jap tum dolo prek jam chatai ben ke bang tum dolo hala so long tum da ke chok kijun ben chata minta chok rong orat sinar chak det ke chok kijun puna dak thang le tum kasik sak ave ilum ke chok siun e ki execute e the jasimet amut pi sia kheilong alam ki polote longle alam ki heloke thenailu lasi non itum pi posi chesong nang kokma polotang dai pini Karbi long oton mas council atum kache krong me Karbi ni tum da Karbi busi jipu bom same non Karbi tum order dur pen Karbi kheipan longri phan ke rai nang jipu hala so kache song hala so kar jap abang ken tum theklong le da sabda la so bosi tum chesong nang koklo lapen pini arni anta Karbi long oton mas council kachari tum eviction ke klempo pusining je chotan non ana ke klem theklong le la pini hemprek ta hangpo hemprek ta wan po pukening je bom ta non ingkan thongkep pikep non lebom hala so hemprek ta non dak Karbi long non kachari bom atum alang litum dak ningkan krip honon le podak ning kachari same non anta hemprek wan pu pomen pen non anta ningkan kep krip honang le rok ta non anta hemprek ke bang lam lang si lasona thak se hala ke kapang len iji sia bidi sia claim chot lapenan par bangta nilitum plasi pubom lo eviction ke claim bangga hok tema don surihini so se aphan eviction ke claim dat bangke men matka patong punnet ke lagi un ya pornai lagi nilitum chinilo sitame hala song men council man tha claim un non alang litum Karbi long termas council pen eviction ke claim bangke claim nang po lapen eviction notice pi data fit ke Karbi long termas council pen officially pang dak elo alang litum hin pen sigi labangke PGR long ke doke aron relo pang dak edo aron relo pang dak elo purutang dai pini pipo se da votarli song men do bomla jong se halada ke do tum jong se along le phelang jong se avelo te pulotang de pinier ni pipo se Pawan Kumar Rai Karbi long autonomous counciling hoilong pini do bomla jong se halada jong se aron relo pu jong se pulotang de pini pipo se da behabe par claim bom pini jong se aron relo pulotang de ilum ke hem tharli nanggi pusi che song bom ta hala pu bangke hem so si ron bom hem si kim bom lasi jasimet pet la bangke Karbi long autonomous council non jase metpet kachari atumbangke jipunang kokpo alang litumke methang serang hong ajoini si labangso long li pensi kachelari labangso PGR long ke do tuman bangke jase met lake isi vote beng ason si kapincong bangse alang tum pincong tung lapenan par bangta lasi labangso akache songolong bangke set non bangke tum han non jase metpet non litum kache song bangke rat pan kapasang lang posin litum non labangso along ahawar
sit in demonstration labang so ke do bangke ili tum jasemet pet radaphan phaphe hala support bang si tum jasemet pet bangke non Karbi Long autonomous council kachari tumane ethe bedalam si pachini gang tung lo radaphan kapasang chotlang non radong si ki thur tang lo lapen radong senang ke bar tang lo pulutang te nili tumai hin pen ke lapen Karbi rat pen anso si kache song erset pung set po hala solong bangke jasemet pet Karbi Long autonomous council tum si adai doji laki apong asit tina mailong labang so lame jai bomlo lapen an par KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang ke PGR ke Tharli Jalam Kaita Guwahati High Court phangsi jong vertiti bonda Guwahati High Court pen doning koira hinia tuma phangsi stay order ki pichot tangte kapreka dona tuma phan PC Tharli High Headed lopusi angtong ingtipen arjupon di High Court dong jing sai bom lang apor la ke non mare thang klem lu pusi na je na solam ke apong no ra phan ke tham कोर्ट अलोंग के दोनसुरी हिनिया फान मते PGR आलो के दोआन तुम फान थारली लोंगली पुकेट नाम होक्ता तोक्ति ला पेन नॉन का थारली बॉय अलोंग बांग नॉन मत के पालों पन चेन्नई पुलतांग के लाके दोनिंग को हिनी पु इंग्लिश पेंसी पु ada di tum lang dam lo pulang te ke tok thek long hi ho only in respect of 22 number of petitioners ho la ke tok ang dulu la so english bang si ma ke hai bang pitong ma thadam ne 22 po me ke chini nei bolang lita hala da ke 2000 pu ke tok ali no 22 po de si na chini nei ho yang si chini pu tang tham sunang kok ko kita la hello bang ka chini tuman ke doning ko rahini pusi pu bom lo nasi doning ko rahini phan non mat pelom thu chen sita dak don pharo kresit ket sosi bolang upia pochi tharli le derlo pusi karju pen alang li hin pen non lam ke boy thu bangke ha athon ro redim si ka che song dam tang ho alo so ka ve dim si pisto ke hang nam tang ho pula hai si pine pang bat pang ma su lo he la si da so din nong li tuma hin pen ke thak ni ke la lo demokrasi kupi phangsi ki budama si em ke hai ke chini ne dalo la pen an par jita me la India democratic system India adet kachari kacalon kopuson ma halaso a system amasi alang lige chini ne dalo jasemet raratum sarkar kachari ke chokchi ke le dolo rotang te aning kang samse kosono chepeklang aning kang samse chepeklang ke nonason democratically possible aron pen pini non pon ini prong man kache song armu chijeng la pen ason kapek doje lang seta lahai he lo ante ala jong se alang li kan ye teng pen ma thadun pulotang te arlo su ke do a hemsi pisu hang dam nahi polang li ni ye teng pulotang te council arlo si dam nang kok po kali madi alang li ni ye teng pote council bang non posi pumati to ande bang poni li tu suri throk armu na se jeng po council arlo nang lo pak po taha hala sorni bangke alang li bangi puthui bangke o council arlo nang lo pak pusi puthui ke di asia mida claim that apuda claim that ko kala alang li helo bangso PGR puthake ke dam tang thanga chikluka chingwai hut si tharle vek pu pusi lam che parai pon elo tangte higher power committee along ki dujia matsi kama velu athe tharle vek pu pusi la swarni matsi lam che parai pon elo pusi angtong in depending je ponthu power committee le eviction ke claim ji kali hala ke kaching wai aja tai chot eviction ke claim ke Karbi Long autonomous council pen se claim ji elected तुम सी डिसीजन एनजी चेपाराई जी ते हाई पावर कमिटी के काचिंग वाया चाताई चोट पुलतांग ते नॉन निली तुम हाला दाक के दो नंगिया के नांग कुपिलो दोलांग के काचिंग वाया नंगा सोन दोलांग मा नॉन अवेलो चिंग वाया लो थांग अचिक लो काचिंग वाया नि सी सोंग के दोआन हे केरे के दोआन पान पांग रूम थाई सी चार्जू थाई लो अनु तिन लाम थे चिपी थाई लो केनते इविक्शन क्लेम नांग पो eviction claim nang po puche parai era fi kaching mining dolang manon matang te hala roman script ha 1970 era ningkan la so roman script deng era fit non ki purthu devnagari script deng ningma deng ningma po kachar ju thu kupia lam non de lake kache parai tang lam chekroi tang era lam sin non nga purthu kedam tang chiti ni phaing ko arni khatkhati police station e parlo karaga rana bostialong Raikom sai ke atum joy pen birta long si
Raikom sai ke atum Karagao Rana Bastialong ke ton ke lang lapen kiri ka kuruk asai klem pondo. Raikom sai ke atum kiri ka kuruk bom aporahot ihom Maruti Espresso Akar AS 314291 press pu ketok aphan kahon the ke doajok Raikom sai ke atum la so karalong kiri ka kuruk asai klem pondo. Lapen la so karalong pen gram 11.3 180 drugs nepon long lo. La so drugs pen ahok hea pherangki klembang phu Sahil Munda artaningkan thong ke brap ho abang pherangki chikrongsi karalong press pu tokponsi raki mate drugs beha claim ironglo. La swalong Arya Sangho Rohit Roy lapen Inot Swalo Samsul Nihara tumaphan drugs pen Raikom sai ke tum nep ingnang poncheklo. Bangso kiri ka kuruka sai ki klempon khatkhati police station OC Nitul Saikia SI Jitumuni Saikia lapen ASI Pankaj Saikia lapen khatkhati police saiki kedo anchelang petpen bangso sai dengpon lo non kedo ana sai khatkhati Raikom Saikia tumpen chepari dengponsi lamhoi pabon ponsi hemkang sam thapon thotlu pusi Raikom Saikia tumpen than pachini pon Bokojan pen Rajipson Rongpi Karbi Longri Abirta. गाड़ी तो इस रास्ते से रात को गाड़ी चलता है, दिन को भी गाड़ी चला है। हम लोग को तो पता नहीं है कौन गाड़ी किस काम में जा रहा है, लेकिन आज पता चला कि इस गाड़ी में 2 नंबरी बिजनेस ड्रग्स का बिजनेस होता है। ये अब प्रेस का गाड़ी लिखा है, हम लोग तो हो सकता है कोई रिपोर्टिंग के लिए जा रहा होगा, कुछ काम के लिए जा रहा होगा, यही सोचता था। लेकिन आज जाके उस गाड़ी का अंदर में ड्रग्स मिला, तो अभी वो जिसको पकड़ा गया वो बोलता है रात में दादू तानता है, दिन में ड्रग्स उठाता है बोल के बोल रहा है। अभी हम लोग यही सुनने मिला, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं जानते। इस तरह का गैर कानूनी एक्टिविटी मतलब इस गाड़ी से मतलब हो रहा है हाँ, कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ हम लोग का नाका में भी चेक करने के लिए इस गाड़ी को इन लोग मना करते हैं, बोलता है ये प्रेस का गाड़ी है, चेक मत कीजिए। यहाँ जो सामने हम लोग का पीपी का बगल में जो पुलिस लोग बैठते हैं वहाँ भी चेक करने में इन लोग मना करते हैं। इससे पहले ऐसे कभी पकड़ाया था, देखे थे? नहीं। Brand Empower Private Limited pen Japatir PC Global Excellence Forum Award Surhinira Inkoira Plianing Kana Parman Karbiang Long pen Kurusar Timung Nong E Japalong Dun pen Karbiang Long Panong Mi Kevan Pitheka Pot Kedam Tang Chiti Ni Pai Inkoyarni JAFA KADC pen Kahom Ridang Global Excellence Forum pen Ningkan Pho PEC Survey Paduponsi Prek Jam Ahin ke claim kedam ke misena tumapan ingwai pon padu Labang swalong kadukawi asamangkang pipen bangge thoma tumapansi ingwai ponlo. Labang ke thomang bongpen alang lita me agriculture ahin kacepaduk pik ajok dipurong jetim ward number 2 kedo kurusar timung kedamtang chitini phai kretrok New Delhi rong supialong kapadopon Global Excellence Forum Award surhinira inkoira pli aningkan aparman nong e kacepalong dun. Vorenga varsaile avedet setame agriculture hinana thu kengkam kachejora phan isi alang lihin pen non owi kimia tuma phan tuning ripon athe sai kachitiki hello khai kaching thur ke prap nai pusi alang lipen karbiang longara da phan pachinipon volong komaji pen rajesh ronghang Karbi Longri Abirta ton thot sing nili lan award ke state longta nili মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান বঁটা তালং ল লাপেন লাসো দে পেন নিলি Stakeholder সিকিম লং অল ইন্ডিয়া লেভেল হালাতাই ICAR পেন আল হালাতা তালং ল পিনি সেটা হালাকে ডিপার্টমেন্ট লির পিনি লিনি ফান বাংকে লা সো গ্লোবাল এক্সেলেন্ট ফোরাম বাংকে লাকে থিপিক অর্গানাইজেশন লাপেন গভর্নমেন্ট এগ্রিগেশন kelong department atum tananga cerap dundo niti ayog lapen MSME lapen Indian Trust atum India government trust atum ta ala so award phan nanga chitu dundo nanga cerap dundo lasi pini lining nili arong lo lapen anso se nili ke claim pon thuji phan nili kadu kabi arnam angnu ahuwang ahai chohang lo lapen nili lapen kithur mi owe ki mi tum han kosonsi kan thur ponji ma ilitum kam claim ji pulote non adi hubang ke job oriented nang pola si ilitum commercial be abe parlong dam de pulote ilitum ki sungdui la si la hai ap pen non ke claim ponji phan ilitum bang bozar ri nang po market linkage ta ke dorkar te ke thenai lo non la bang ke la si itum
ilitum hansu pini karbiang long hansu gatiki tum ko ane anong chetang hansu ke khiti klemen ilitum hormu gedam ha holen ne international level anda damlo sita nona bang ke ilitum laso asap o agaps do ko kason si theglong la si lahaita ilitum angkok ing thur pontunang ko lapen ke claim dia phan bang ke government tum tanang cerap do nang ko lapen government tum han ili sibangi pul bang la bhala ilitum tipi pahihup ajoine ilitum ke thek donde kere donde ajoine ilitum phan bang phudun de titi lahai do lasi ilitum ke thek ding kaching thur non amat nili ke theklong mang ke agriculture base hello kaching thur dap nai lo lapen agriculture base hello mane ke claim minai lo Kedam tang chiti ni phai inkoyar ni nijang karbiang long votha lang so long kidu kisu kache langa hem baitha lang so block primary health center along kisu dera bang phi sika kropi pen kisu kache lang dama hot expire tang adawai nang lodun ram kisu dera bang phi kache than pon ateng pulote bang so adawai amu chu eta phi aphu karting lapen ang I setami ham herek pusi than pachini pon pen ke sika kropi ku gorani li hem ta nili kisu bang ke son methang ta sak so chi honde hoile he mo ni pressure serious da na nang lang bang awe la pule he masi la su su phansi chi wan lo nang dun tha ni check up am la pule amaren ke check up lo hala doctor bang nang pule he pressure nang check up lo amasi high o pule he amasi biji nang pilo biji ang pidat pen adha ghonta nang hong tha adha ghonta pi aro nang check up ko amaran ke adha ghonta pisi na check up hai la check up ya kuta ni li presa bar sudam pi batai thom ti dam elu amase bai do khan along dam lo ru na check up thula hai ma daru pressure na hai o kom ke masi ta so tablet na to lo pressure tablet to lo la pina chora la an le so dawai suno doctor bang na pulo nani check am tu kami no le nilan ta ho bai de le ho ni ta amasi cholang le da ni li dak si sa yun lo ruti hukan ruti si chu det pen si dak si le wai da ke chu ku yo ama ha ham le rong lo angke somar tum ke bang pak lo o ki su serious o ku te ma ko son ma do wai ko lo na pik lang tha pu lo ke do wai pak lang lo he ama ku la ke kinelo asone dan tang lo ku ko lo ye ama ni li bang taning I bang ran ni phalu ta sore lo angke lang junji putan lang yun ta angke yun thek thek dat ti lo ke choi chulo manang la so do vai choi lo choi pensi hinelo ni phalu ta sore lo aro ni ta bang lo adha ghonta phike angke serious sore lo he antan ni lantan ni dak lo chong nasi along ka break chilang tuji pu aku la sona dowai ke nili tum aphanang pinang ni tum rong sor chini ne ma ti ho la sila sona dowai sona dam tang na pi pulon te ni dak lo ma muni tum hane phathi ep ma sona dam tang dowai pen to la tong la tum silang I bom pu ma la sona chok che pu la nili ri na du no su bang ta ke phulo chua chik lo la bang ta la son thak thak lo asone dam tang do si su phan ta pi hala bai ko dak lo hala so me dikel la pe dak pen lo mi ta mi ake sota asone dam tang se la ta pi rong lo dak nang tum bang pen komplain nang pilom hala su tan pi pela pi ni bata hini lo ni li pen non ke phola la su pen ni li ama si pinang ko lo pi la so putha klar dagalam kachini je phan pherang kya bitung atum pen kisu kache langa hem an paliram sika homri dama sai deng ponlo lapen la so putha kang sai ja phanta joint director atuma phan alu pali atlu pusi pherang kya tumpen thanang pachini ponthu amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta to the higher authorities atum han ni mane letter isi you know letter ke la hello mane to joint director office asasi pi ko letter hello mon ani tum lan dana ani ke la joint director office panta ako alang etum pan piloma ke kuji explanation isi han tulo plus within 24 hours
store along tame dispensing along tame alang thoroughly aku mere chelang lang kusi ba check kusi ba inspection security kusi doan expiry medicine in case no si do iklan kulute ang company as per protocol mere ka dispose la jikan mere joint director office hin dala instruction isi mere na kulo non market development na one lo and then piloma ki tuje further disciplinary action hala bakya mere joint director office per से mo na suggest ko athema nearly the joint director of answer ko kado wetan tala pusai no so what I can do is I can raise the complaint with the joint director's office and then they will suggest any disciplinary action if they, whatever they think will be fit for the case. Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom.